Dapat ring rahina sukra wage wayang rahina dibi kemargiang upacara penyinaban ring pura kayangan jagat Gunung Raung Desa Taro Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar. Upacara penyinaban kerawin antuk samian krama Desa Taro. Wayang tagel kumaranate manggala prawataka karya pura kayangan jagat Gunung Raung Mausang. Dudonan pemargin Pujawali sampun kekawitan saking rahina redite paing ugu tanggal 7 April warsa kali-tali siangolas narapan antuk Nur Ida Betara. Pemargin bicara kelanturan antuk melasti dawa rahina anggara wage ugu tanggal 10 April antuk puja karya kemargiang aring rahina Buddha Kliwon ugu tanggal 10 April warsa kali-tali siangolas. Ngawit rahina waraspati umanis ugu kemargiang bakti penganyar kantos aring tanggal 12 April. Aring rahina sukra wage wayang rahina dibi nepet aring rahina punamaning jeste kemargiang upacara penyineban. Pemargin upacara penyineban kekawitan antuk ngaturang upacara majang sesunan saking Taro Kelot. Sesampune sesunan saking Taro Kelot mewali kepeyogan, wau raris kemargiang penyineban aring pura kayangan jagat Gunung Raung. Upacara penyineban aring soang-soang, sekadi pura ring pura dalam pingit, ring pura sengalang, pura dalam watu renggong, pura sang tegal talar sanisyosan, talar driki wenten ke bawah sekadi pemaksaan panti. Talar Ida Betara ring suang-suang ngidarin piyogan usan punika raris katuran Sumatera benjah itik. Susunan saking niki ring Taro Kelot niki Ida nalar Nodia nalar Riki napi wasane katur Pujawali ngrajeg. Nah ditat kala sampun Ida Betara katuran muali di sejeron peyogan wau ingin penyinaban sane margi riki ring pura kayang jagat ring Taro sampun jagi pacang kemargiang ingin punika ring suang-suang sekadar dutia wau puniki pasti sampun sekadi kwentan niki ring pura dalam pingit wentan niki ring pura sengalang wentan niki ring pura dalam watu renggong wentan pura sang tegal nalar sane tiosan kwentan niki wentan kebaos sekadi riki panti pemaksaan menika ring suang-suang panti lalar Ida Betara ring suang-suang ngilingin payogan menika kanan disampun usum menika Ida Betara sampun katuran melingih tatkala menika Ida nalar katuran Sumatera katuran menika wantah becah sen memargi riki bencah itik menika. Wayan tagel kumaranate ngaturang susma majang samian umat sejebak Bali sane sampun pedak tangkil ngaturang bakti ring pura kayangan jagat Gunung Raung. Mogi-mogi melarapan antuk pemargin karya puniki, Presiden ngijan kerayuan kerajengan majang krama Bali uyaden jagat Bali. Kuendanan pura Gunung Raung nentan Presiden lempas saking pemargin Ida Maresi Markandia. Sapuput Ida nanem pancedatu aring pura besake, Maresi Markandia kesarangin antuk pengiring Ida, aner baswane kantos aring mundok Taro. Ida nanen jendak aring widangan sane ke bawah sarwat, sane ring galemangkin menados Desa Taro. Saputra Bali TV.